الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أيها السادة، أود أن أذكر نفسي وإياكم بحديث من أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول في معنى الحديث: 6 ذنوب يعاقب صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. صاحب هذه الذنوب 6 يدفع ثمنها بداية من الدنيا قبل الآخرة. أجارني الله وإياكم من هذه الذنوب المهلكة. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo yettude Allah, juula e ɓurnaɗo tageefo sallallahu alayhi wa sallam, miɗo yiɗi nde mi andintinta hoore an, mi andintina on yoga e maakuje nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, nokku ka ɓe maaki wo bakkatuuji 6 hino ton Allah fuɗɗoto lettirde on tigi ɗinɗon ka aduna ga ko adi laakara. Kala faggitiiɗo ɗinɗon 6 o heɓay lette ɗen ɗe fuɗɗotomo ka aduna ga, si o tuubaari o rutti ko adi o tawoyde Allah ka nder qabru e yawmal qiyama o lette kadi. Ko honɗi woni ɗin bakkatuuji 6 ko ɗimmi faalete andintinde hoore an, andintina julɓe musidɓe ɓen fof, yo Allah danda on fof moɗon yanugol e majji. ومن بين هذه الذنوب أيها السادة الكرماء ذنب الظلم أو البغي، يعذب صاحبها في هذه الدنيا قبل الآخرة. يقول سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. وقال في الحديث القدسي: يا ابن آدم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. bakkatu arano ko goɗɗo lettirte ka aduna ga adi lakara ko wiyete kon bakkatu tooñe e bewre. Bewgol e hoore tagu Allah ngun, tooñugol tagu Allah ngun, ɓay hiɗa jogii doole, hiɗa jogii jaaho, hiɗa jogii teddungal. Tooña jiyaaɓe Allah ɓen sabu laamu ma, sabu doole ma, sabu arme ma ɗen, Allah lettete ka aduna ga adi a naatde ka qabru ma o lettama, o lettoyama kadi yawmal qiyama. koɗo woni bakkatu arano. والثاني من هذه الذنوب أيها السادة ذنب عقوق الوالدين. يقول ابن عباس: إني لا أعلم عملا يدخل الإنسان الجنة أكثر من بر الوالدين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله، فقال الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: الصلاة على وقتها. ثم قيل أي؟ قال بر الوالدين. bakkatu ɗiɗaɓo on ko goɗɗo lettirte ka aduna ga ko adi o hewtoyde laakara ko ƴaggalngol nene e baaba, yawagol nene ma e baaba en ma. wonɓe sabu ɓen ha wodaɗa e hoore o aduna ɗo, hara alamo yawotoɗa, alamo ronkata teddinde si wona ɓeeɗo. On tigi mayata tawoya Allah si o tuubari, ko adi Allah kadi wurtude ɓiɓɓe makko ɓen ƴagganamo, yawomo, hoynamo, piyamo, ko adi o tawoyde Allah yawmal qiyama, Allah lettoyamo kadi. wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الذنب الثالث أيها السادة قطيعة الرحم. فقطيعة الرحم من أعظم الذنوب
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته أو كما قال بكات تم أن etawata Allah lettiray on tigi adnaga ko adi lakara ko taƴugol enɗan taƴatake kala taƴuɗo enɗan Allah taƴay fi makko kala jokkuɗo enɗan Allah jokkoto fi makko enɗan wonaka taƴete fodde ɓe yamirarima yeddugol subhanahu wa ta'ala ko ya eto jokkoɗa enɗan maɗan siɓɓe maɓen siɓɓe mawɓe ɓen siɓɓe gorol e deyol bolonda e kawtal e musidal e tolodal fodde ɓe innarima ya yeddu Allah ya yaltuka diina ko ya moƴƴo e maɓɓe moƴƴagol e maɓɓe ngol wona si a moƴƴike e maɓɓe kamɓe kadi ɓe moƴƴo e ma ko woni moƴƴagol e maɓɓe ko si a moƴƴike e maɓɓe ɓe bonike e ma moƴƴoɗa e maɓɓe si a moƴƴike e maɓɓe ɓe bonike e ma moƴƴoɗa e maɓɓe si a moƴƴike e maɓɓe ɓe bonike e ma on say noon ɓeyda moƴƴagol kadi e maɓɓe ko ndo woni jokkugol enna azambu rabi ayuha sada alkazib su'ila nabi sallallahu alayhi wa sallam hal yakunu almuslimu jabanan qala naam qad yakun hal yakunu almuslim bakhilan qala naam qad yakun muslim haqa walakin bakhil aw jaban ولكن لما سئل هل يكون المسلم كذابا قال لا المسلم لا يكذب المسلم لا يكذب ولا يزال الإنسان أو المسلم يكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله بكاتو نيابو أون كو أنتي لترتي كأدنغا أدي لاكرا كو ويئتي كون فنان نتو o goɗɗo ari landine laaɗo sallallahu alayhi wa sallam o inni ene laaɗo julɗo no wawi wonde hara ko hula reedu laaɗo maki hi goɗɗo wawi wonde julɗo tigi kono hara no huli reedu o landi o inni ene laaɗo julɗo no wawi wonde hara ko guddo hara okkata laaɗo sallallahu sallam maki inni hi julɗo no wawi wonde hara hino mari kono okkata ɗum ɗon ittarimo ko julɗo o landi ha o inni ene julɗo wona hara ko fenowo ne laaɗo maki la wo julɗo fenata wo goɗɗo noon senata himo wowla fenande ha o winde ka Allah ko fenowo kala noon fenuɗo ha winda ka Allah ko fenowo hara o heɓi probléme yo Allah on dandu en ko oɗo woni bakkatu nayaɓo ko on tigi lettirte ka adnaga ko adi lakara enen jooɗiɓe occident kiɗen andi tallal lakke ɗum ɗo a aray wowla ɗo goɗɗum ɓe winda ɓe wallina ɗon ɓe mara wona ha ñande go ɗum yilto yanta e hoore ma hande kadi hara wawata montude wawata yaltugol e muɗum kadi wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli neɗɗo kala ko fewjuɗa kon Allah walla ma hara ko fewje moƴƴere ko fi Allah kala ko adduɗa feere e muɗum waɗɗa Allah walla ma hara ko nafata sina ɗum yiiloto ha yiilo arta kadi yanta e hoore ma mawɓe ma kay mo jasay ngayka jam fawata o luggin o anda ko mbo sakkitorta nder ton azambul khamis ayuha sada الخيانة قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا وقال سبحانه ومن يغلل أيا كان يأتي بما غل يوم القيامة بكات جوابهم كويته كون جنفو دا هورما جنفو دا بينغورما جنفو دا مسيدال جنفو دا تولودال جنفو دا جلبي الله بين بماكي نلادو ماكي كلا on jamfiido o tawaka e amen o tawaka e mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o tawaka e julbe ben Allah dali kala jamfiido o man yaghlul wondo wo jamfiido yati bima ghalla yawm al-qiyamah o ardude ko jamfi ko haramo londido nyalande dargal mo beyo hasbu hore mun dara ko honno woni wurirde hakkunde mudum e subhanahu wa ta'ala ko honno wonda e wurirde hakkunde ma e beygure ma nden si ala ɓe toñude ko honno wonɗa e wurirde hakkunde ma e julɓe Allah ɓen kalifuji julɓe ɓen kalifuji ko wonaɗa hoolede halfine foti ko konguɗi foti ko hunde kala ko halfinaɗa kon ene a totti hoolare nden sa tottari hoolare nden andu yawmal qiyama Allah lettete ka adnaga ko adi yawmal qiyama wa min ayati almunafiqu thalatha
ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اؤتمن خان si o hoolama o halfinama o janfo ko konngol mi ƴettuma gundo mi jonnuma feññina ko goɗɗum mi halfinma yetta ɗum noga ɗuytama ɓeyda hara wona ko halduɗen ko woni ko feƴƴoyta wa akhiran ayuha sada azambu sadis wal akhir hubbu intisharu alfahisha hubbu intisharu alfahisha كثير من الناس يقومون بالفاحشة أو بارتكاب المعاصي والذنوب والخطايا والله سبحانه وتعالى يسترهم ثم في الصباح يؤلن هذا في فيسبوك أو يخبر الناس أو يستعدون لإسيان الله سبحانه وتعالى وخاصة في هذا الشهر شهر ديسمبر يستعدون للرقص وما أصبح ذلك والاختلاط وما يشبه ذلك ثم يعلقون كل هذا في ريزو سوسيو في فيسبوك هذا هو انتشار الفاحشة الله سبحانه وتعالى سترك فعليك أن تتوب إلى الله بدلا أن تنشر هذه الفاحشة على الناس جميعا على خلق الله بكاتو جيغا بون e sakkitoro on ko yiidugol sakitugol bone on wada bone on ha gayna Allah surrama tawa na ya tubu ruttoɗa tawa ɗum ɗo yonarima koyo weetu bimbi kadi sakita ɗum ɗon mande ɗa waɗa bone on feññina kadi ka Facebook holla jama on fof are darol lan min miɗo wawi yeddugol Allah ndare no mi yeddirta Allah siko sonnajo o moro mes o holla jama on fof sonnajo mo Allah okkori ɓandu labandu o moƴƴina du ha moƴƴa Allah nemediri mo conci o ɓornoɗi ha moƴƴa o ƴetta ɗum ɗo fof o yaltina ɓandu makko e conci makko e ngari makko e mbadiji makko fof yeeso tagu Allah ngun fof Allah no wawno jaɓitude ɗum ɗo fof o liɓa nawnare ma himo wawi ɗum o jonnima cellal tawata ko a yeddirmo cellal ngal o jonnima ngari labaki fotuki hara ko a yeddirmo ngari kin Allah arsikama ɓiɗɗo hara ñande waɗugol inde bobonen ko moɓidirgol jama on fof jillidira worɓe rewɓe are ɗo amen yeƴoɗe yeeso aduna Allah on fof hollen aduna on hiɗen wawi mo yeddude ko min woni sabu ɓay Allah hokkilam ɓiɗɗo mi hollete Allah miɗo wawma yeddude ñande jombere ma nden ñalande ɓurde moƴƴude e ñalande gorko ko ñande o jombi nden ñande moɓidira jama on fof worɓe rewɓe fof no dimbo hara ɗum ɗo fof ko yeddugol Allah ɗum ɗo bugi ka réseau sociaux ji jama on fof seedite hande men yeddi Allah ko ɗum ɗo woni ma'ana on hande kadi hara ko woni sabu on o jonnuma mbuuɗi yeddirɗaɗi Allah o jonnuma cellal yeddirɗagal Allah o jonnuma ɓandu labandu fotundu e conci no woodi ɓe mara ko ɓorno no woodi wonɓe mayde ka désert fewno ɗo hakkunde ɗon kay heege angal ko ɓorno no woodi wonɓe mayde sabu angal heɓugol lekki ko ñawdora an Allah jonnuma ɗi nemaji ɗo fop hara ko a yeddirɗe subhanahu wa taala kon ɗo wiyete hubbu intisharul fahisha miɗo toro Allah subhanahu wa taala yo Allah on dandan on fo mono yo Allah yaafu wonɓe wadde ɓen danda ɓe waɗari ɓen aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله أيها السادة خلاصة خطبتي 6 ذنوب يعاقب صاحبها في الدنيا قبل الآخرة وذكرنا منها أولا البغي ثانيا حقوق الوالدين ثالثا قطيعة الرحم رابعا الكذب خامسا الخيانة وسادسا حب انتشار الفاحشة أجارني الله وإياكم من هذه مصيبة جولبة تدو بباوة يتدي الله لا والدبول جولا يبورنا تاجي فنgon sallallahu alayhi wa sallam kanko be ngura makko ne fo e sahaba be makko e kala wonbe laawol beedo yo Allah wadu en e mabbe hare e yewti ande khutba meden on bakkatuji jeego faggitido di womayi tubari fodde hida e majji ka adna do Allah lettirte di ka adna ga ko adiya tawede mo lakara o lettira maadi ka qabru o lettira maadi ka yawmal qiyama o ukko yama ka yite jahannama sabu ko faggitidadi
wi'uɗen ara nun kun ko honnum ko bewgol tooñe. ɗiɗi on ko honnum ko ƴaggalngol nene e baaba. tati on ko honnum ko taƴugol enɗan. nayi on ko honnum ko fenande. jowi on ko honnum ko jamfa. jeego on e sakkitoron ko sakitugol boneji ɗin no ɗi sakitori wo hande kadi. ɗiɗo bakkatuji jeego jommum lettirte ɗi ka aduna ga ko adi lakara. goɗɗo sonnajo ɗo a yeymo ma duhiɗo o molto o jatodira e sonnajo ma o jatodira e duhiɗo ko hoore ko boni o yilto o yeetoyo goreɓe makko fop min e kaari ɗo meɗen jokkodiri. subhanallah, Allah surrima himo wawi kolidirde on jogidira on ka wonɗo wadde ko boni ɗon o surrama ɗon. goɗɗo yara beere goto andari o sakita ɗum ɗon. goɗɗo jonnamo cellal hala ko yalti fop yiyamo live himo yeddude Allah subhanahu wa ta'ala, imma amugol ma sifa ɗi piiji ɗi jantiɗen ɗo. ino toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dandan dando. اللهم لا تفرج هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا عزيز يا غفار. kala marɓe andeji yo Allah on ittanɓe, kala nawnuɓe yo Allah on sellimɓe, fatiɓe fop yo Allah on yaafoɓe, yo Allah moƴƴinan en no moƴƴana en ka meɗen, o sohla e soñdiaji ko waɗi ka meɗen yo Allah on ittan en, mayɓe muɗum yo Allah waɗɓe yamɓe shahid, toriki Allah bonnanaɓe yo Allah on lontinanɓe, yo Allah on reeni en ayna en hiwa en danda en, yo Allah waɗu leydi meɗen ndi lagine leydi doganteni hara wona dogatendi, wondude eɗen naga leyɗe julɓe fof ya rabbal alamin. wa sallallahu wa sallam ka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.